Mfowethu uKhuzani esephinde waqopha omunye umlando omuhle kakhulu-ke ngaphansi kwegama lakhe-ke njengendlamlezi emculweni kaMaskandi-ke ukuthi uSpotify-ke uhlanganise-ke ama-streams akhe-ke laphana-ke awe-album eyodwa vo ena-21 songs, kwahlanganiswa wonke lo 21 songs kwakhishwa ama-streams akhona-ke akhiphe u-828.7 K-ke laphana-ke streams on Spotify. Le nto bafowethu inhle kakhulu, ingumlando-ke laphana-ke siyabona nabanye abaculi bakaMaskandi bakhona abangezansi-ke kwazoba-ke unumber 2-ke laphana-ke ngifuna intombi umzukulu-ke laphana umzukulu-ke insizwa-ke yasoLundi-ke iyona ebe unumber 2 eyenze u-734K. Kwazoba-ke uKhuzani ethi angidlali ney'ngane i-album yakhe yalast year eyenza 500K-ke laphana-ke. Kwazoba-ke i-Front City kaMthandeni-ke enengonyana nje eziwu-4 kuphela kodwa eyenza ama-streams amaningi kakhulu futhi naye ngoba ubukisisa kahle ingoma eziwu-4 lezi kodwa-ke zenze kahle kakhulu. Kwazoba-ke uSminoff-ke laphana-ke naye-ke owenze laphana-ke yena-ke u-414 K-ke laphana-ke on Spotify. Le nto bafowethu iwumlando omuhle kakhulu-ke i-top 5-ke lena-ke eyawo-ke uSpotify-ke laphana-ke engithela ngokuba ngucaphunele yona ukuze ngikukhombise ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa-ke umuntu njengamanje i-album yakhe ihambe kahle kakhulu-ke ena-21 songs. WekaKhuzani Mfokampunga sekwazile-ke kwenza lama-streams-ke awu-868.7K streams, okuyinto bafowethu-ke enhle kakhulu le ndimeni esiyigqugquzelayo-ke ukuthi abantu-ke mabawudlale-ke umculo ey'ndaweni ey'fanele-ke abaculi bethu bakaMaskandi ukuze-ke sibabone bethuthuka. Futhi-ke siyazi ukuthi uSpotify-ke uyi-platform ya-online-ke ekhokha kahle kakhulu-ke ukwedlula u-YouTube-ke laphana-ke uma-ke sinokubuka ngokuqhathanisa. Engikholwa ukuthi-ke le nto abayenzayo-ke abangama-Blue Nation-ke iyamlekelela kakhulu uKhuzani Mfokampungose okuyindlamlezi emculweni kaMaskandi. Siyazi-ke bafowethu-ke ukuthi kunemibuzo futhi eminingi-ke abantu abafisa ukuphenduleka kuyona, kodwa ngenxa yokuthi bafowethu-ke la sikhuluma-ke ngoKhuzani kwamanje-ke ngizobuya nenye video la ngizonicacisela khona ukuthi online usebenza kanjani, uSpotify-ke uqala kanjani ukuthatha into ngomculo kaMaskandi ukuze abantu babe nolwazi, ngoba ama-comment ahlezi akhuluma izinto ey'ningi ey'hlukahlukene, abanye bayasithuka, abanye bakhuluma kahle, abanye bayancoma. Wethu injalo indaba, mina ngifuna ukuza uvo lwakho ngisaphuma kanje ubusuku buniphathe kahle bafowethu. Ngicela siphinde sitholane kwamanye amavidiyo engizonenzela wona. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde-ke ulike lama video.